Маманов Айдар Али каңдырусунан булган адамдарлык ошол жыйынга курултайга келип катышып отурабыз. Бул абдан жакшы нерсе болду. Бул элди бириктирүү, элди тууган табышуу, элди бөлүү эмес, бириктирүү болуп саясатка аралашпай бул тарых жөнүндө сөздөр болуп атат. Быйыл тарыхчыл дейт, башка дейт. Ошон үчүн тарыхты билген, мамлекетин билген, элин билген болот. Ошон үчүн мен ошол бүгүнкү майрам менен бүт кыргыз элин каңдыруусун куттуктаймын. Мына ар каяктан кишилер келген, туугандар келген, ошол эле Ысыкөлдөн, Казакстандан, Өзбекстандан агайларыбыз отурат, президент отурат. Ушундай жыйындарда чогулуп элди бириктирүү болуп кетти. Бул дагы улана берсин. Кыргызстанга жакшылык, аманчылык, Кыргызстанга ушу ийгилик. Мындан ары дагы ушул каңдын тарыхын билдирген көп чыгармалар чыкса, ошол элге, балдарга, жаштарга улантып кетүү болуп эсептелет деп ойлойм. Кадамжай шаарынын аймагында каңды уруусунун 4-чү курултайы өткөрүлүп жатат. Бул каңды уруусу илгеркеден бери, байыркыдан бери көп түптүү, көп тамырлуу жана көп элдүү, сабырдуу, ушунчалык тарыхты жоон териси менен көтөрүп, сабырдуулукту өзүнүн мойнуна алып, көп жылдардан бери уруусунун, каңды уруусунун башын бириктирип, бардыгыны ынтымак, ырыскыга, бакытка, сабырдуулукка тилеп келген каңды уруусунун ушундай даңазалуу тарыхта өзүнүн орду бар экендигин даңазалап, ушул Кадамжай шаарынын, Кадамжай районунун аймагына ушунчалык дүйнөдөгү 4 тегерек мусулман өлкөлөрдүн каңды уруусунан ошо жактан делегациялар келип, ошо жактан каңды уруусунан адамдар келип катышып, салтанаттуу курултай өткөрүлүп, ушул ынтымак курултайы өткөрүлүп жатат. Ошонча эл катышып жаткан салтанаттуу курултайга куш келипсиздер. Мен Ноокат району Көкжар айыл өкмөтүнүн мен ушул Улуу Тоо байбичелеринин тоону ушул каңды уруусунун курултайына алып келдик. Биздин максат ушул курултай эми бизге эмнелерди алып келди. Курултай ушул башка уруулар менен болгон ушул каңды уруусунун ынтымакчылыгын бекемдеп, башка урууларды мындай бир басынтпай, башка уруулар менен болгон ынтымакчылыкты бекемдөө максатында болуп жатат деп түшүнөбүз. Биздин каалообуз ушул бүткүл элибиз, журтубуз тынч болсун. Ошол эл журттун катарында биз энелердин каалоосу ушул дайыма тынчылык болуп, жакшылык болуп, ушул бардык Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Ошол кийинки муундардагы бүгүнкү ушул курултайдан жакшы үлгүлөрдү алып, ушу жакшы бир тарыхый маалыматтарды алып калат деген ойдобуз. Бүгүн ушул каңды уруусуна келгендерди майрамдык менен куттуктайм. Ушул мен өзүм Карадария эле кыз болом, Ноокатка түшкөнмүн. Анан бардыгынын келечеги кең болсун, дайым ынтымактуу болсун, каңды уруулары көбөйө берсин. Аллага шүгүр, ушул жерге келип, немелерге келип катышып атканыбызга миң жолу ыраазыбыз. Ушул жерге топтолгон байбичелердин ниеттери келечекте тынчтыкты каалап, келечекте өнүгүп өсүштү каалайт. Эч качан энелердин жүрөктөрү ыйлабасын, асманыбыздын мекенибизди эч качан кара булут каптабасын деген тилектерибиз бар. Мен Көкжар айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин төрайымы. Бүгүнкү ушул курултайга бизде Улуу Тоо байбичелери деген топ түзүлгөн. Ошол топ менен келдик. Эми бул ушул каңды
уруусу тууралуу айтып кете турган болсок, мына азыр биздин окумуштуулар мына жерде айтып кетип баратат. Биз дагы тарыхтан дагы жакшы билебиз. Каңды уруусу эң байыркы уруулардын, анан ушул уруу бүткүл дүйнө жүзүндөгү жерлерде, башка республика, башка мамлекеттерде, Кыргызстандын баардык булуң бурчтарында ошол каңды уруусунун өкүлдөрү бар экендиги жөнүндө биз маалыматтарды алып угуп жүрөбүз. Биз эмнени каалайбыз? Биз энелер ушул каңды уруусуна, каңды элине дайыма ушул дүйнө жүзүнө жана Кыргызстанга өзүнүн жакшы жактары менен, улуу инсандарынын үлгүлөрү менен кийинки муундарга дагы ушул өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп кете берет деген ишеничтебиз. Мына бүгүн дагы биз мурда укпаган, ошол мурда көрө элек, угу элек тарых ошол уруу жөнүндө эң жакшы маалыматтарды алып отурабыз. Ушул эми энелер дайыма ушул урууга жана уруулар аркылуу башка урууларга дагы ынтымакчылык каалап кетебиз. Салам айтамын. Туугандар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Аткарып, өмүрлүк жолунда ушу эл үчүн кызмат кылган анык патриот биздин каңды туугандарыбыз экен. Бул киши жөнүндө маалыматтарды бул жерге бизге чейин ушул жердин тургуну, биздин сүйүктүү агабыз, тууганыбыз Камил акабыз эки ооз сөз айтып кетти. Ушул кишинин эмгектерин айтып кетти. Советтер Союзунун социалисттик эмгектин баатыры, Ленин орденинин ээси, Кызыл Туу, Кызыл Жылдыз, көптөгөн мамлекеттик ардактуу сыйлуу наамдардын ээси экен. Биз укканбыз, ушул кишиге Кадамжай районунун райадминистрация мурдагы жетекчиликтер ушул профессор инсан биздин тууганыбызга ушул айылда, ушул райондо, мына шаарда кичине бир мектепке, детсадка бир эсте калсын деген сунуш ойду. Ушундай сөздөрдү уктук эле. Ушул сөздү биздин каңды туугандар инициатива көтөрдүк. Ушундай кишилерди атын жерге калтырбайлы, эстейли, таанышайлы, кийинки муундарга, биздин бала чака туугандарга, ушундай кишилер таштын тургуну өзүбүздүн инибиз Нурденов Кадык деген биздин абабыз каңды тууган бар, ошонун боёк бар. Ушул баатыр киши ушул айылдан экен. Ушул элдин кийинки муурлар таанысын деген белекте ушул сүрөттү Караташ каңды айылынын каңды туугандарынын атынан ушул райондун акими Жаныбек акабызга тапшырып койсок, жашылуу жерге койсо, музейге койсо, элге таанышса деген биздин ой ушул. Сөздү укканыңыздарга чоң рахмат. Ынтымак болот. Отургандар, эми администрациянын башчысы акимге тапшыруу учуру дегендей. Калмурзаев Буатайга берели, келиңиз ага. Assalamualaikum, qadrluu kаңды tuğanlarım. Var bolunuzlar, ko'payingizlar. Men ulup çoğayıp çıkkan yerken geldim. Çotanın çevresi olamın. Şu çotan canında bir oğuz sözüm var. Bana bu Akbaralı yazıcımız Bektir. Tavalda avuzdu balası. Şu an ova salamdaşı olaylık. Bu kаңды urusu uyutkulu, takip güçlü, esevi jetmegen halk. Bul kаңды urusudan boy çıkıp atat, bir çıkıp atat, oğlumlar çıkıp atat, batır çıkkan el. Bu elimizde hiç kaçan yerde unutmayız, hiç kim unutmaydan. Şimdi şu çotan canında ben kişine bilgenimçe, yeşitgenimçe aksakallardan esimde kalan boyunca aysı verişke ruhsat edinizler. Şimdi tuğanlar bu çotan 1820-25 yılları tuğulgan. Çotan oşol
orus kırgız bolup sal tartış bolgan vaqtlarda bu Udayarkan Qo'qonda bardık Sredniy Aziyanın paşası olup turgan vaqtlarda bu suğa jigit bolgan. Bu kişi Udayarkan anan bu datka degen vaskanı berip koyup Toğlu mana Ulutov Boğluğaz sen mana şu yaktı kara beresin degen vaqtları degen. Oşolu vaqtlardan keyin 10 yıl ötkenden keyin bu Orus halkı eşitip palavı bölek palavına topalan başlagandan keyin Çotanın tuğulgan yeri Kökjer aylı Sarkandı kışlağı hazır Cayı o şehirde durat asfaltın boyu da Kökjer'de. Bunu anıkta aytıp ketiş gerek. Şul batırdı bana bu Bektir menen Akbaralı Yukan Beşara bular hareket kılıvatat. Bulardı birövdün aytığı boyunca mana bu Kasım Telegon'u babamızdan adaşkandığı bu birövdün aytığı boyunca yazılgan bu. Bu çotandı balası moydun kılıp yazılıp boğan. Moydun nayman bolat, çotan Hangdı bolat, Hangdı'nın Sarkangdı'nın atası. Bana 4 ata 5 ata ötüp oturasın. Şunu ben sizlerge tanıtıp bildirip keteyim degen maksatım şu. Çotanın 2 balası boğan. Zoru Murzapayaz degen. Kiçigi Murzabek degen. Murzabek'den bala kalgan emas. Çotanın Murzapayaz'dan uğuldağı kalgan emas, kızları kalgan. Kızlardan, uluklardan var, çevreleri var. Şular biz sizlerden suranıp buna oğlumlar çıkan Kökjer'den, Batırlar çıkan Kökjer'den devat koymun bu. Bu kişilerde eskerip ketmesek bana endi aksakal bolup kaldım, benim 80'ge vardım. Eşitkenimçe aytı verem, kalgan hiç nerseni bilmeymin 6. klaslik bilimim var. Diplomum ketmen. Şuntip, çoğaytıp, bolat bağıp, su gelip bir şey, şu yerge alıp gelip bakan eken uluk adamcay jerige. Şunu bir yerden aldığa jeriye kılayın dep kegenim. Rahmat, kam boğanızlar, salamat da olunuzlar, köye varınızlar, batırlar, oğlumlar, yazıcılar. Бүтүмдүз академикте эле маалыматты берет экенсиз. Ошол маалыматтарыңызды таштап кетсеңиз жакшы болот эле деген ойду айткым келет да. Урматтуу туугандар, жанагы мен айткан жарыяны унутпасаңыздар, менин 2 катчыма келген адамдын көзү деле көрүнбөй атат, же SMS менен жөнөтүп атасыңарбы билбейм. Чыгылып милдетибизди дагы аткаранга так болсок. Жана биздин казак тууганыбыз айтпадыбы? Мен bir казакмын, 100 кыргызга тең келем деп. Өткөн жылы Сузакта да ушинтип айткан да. Бирок казак туугандар 100 адам келебиз деп эле өзү жагыбыз келип туруп үй бүлөсү менен. Алда жакшы, Кудайга миң мата шүгүр дегибиз келет. Бирок Кыргызстандагы каңгылар айтканын жасайт, айтканын тилге алдына койгон максатын ишке ашырат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бизде салт болуп келген дагы бир маалыматты сиздерге айтып койгум келип турат. Эң негизгиси биздин биринчи президентибиз Каңдырусунун президенти Эгембердиев аксакал болгон. Ал аксакал болсо азыр командировкада болгондуктан бул жыйынга катыша албай калды. Ал кишинин дагы жакшынакай ошол өзүнүн каалоо тилектерин айтып, салам дуасын билдирди деген мен сиздерге айтып койгум келип турат. Азыркы сөздү урматтуу туугандар, Кыргызстандагы биринчи каңды деп биз тергеп айтып коебуз, эркелетебиз, бирок семиртанабыз. Биздин каңды урусунун каңды ордосундагы ордо кеңешинин катчысы десеңиз Бектуруш Салмагайны тууганыбызга берели. Ал тууганыбыз өзүнүн оюн, ой пикирин айтып, кийинки Алматыга бардык. Казакстан казак каңдылардын курултайыга
Ошондо туугандар бул китепти беришти. Китептин аталышы Каңдынын 101 уламасы. Жазган Бекболот Ташболот уулу. Бекболот агабыз 80ден өткөн киши. Каңды, Алматыда турат. Физика математика илимдеринин доктору, Казак Улуттук Илимдер Академиясынын академиги. Ошол киши Каңдынын 101 уламасы китебинде мага белекке берди. Ошол жерде шашылыш барактап көрсөм, Кыргызстанда туулган каңдылардан экөө гана бар экен. Ысык-Көл облусунун Жетегиз районунун Барскоон айылында туулган Махмут Кашкары менен азыркы Токмок мурунку Баласагын шаарында туулган Жусуп Баласагын гана бар экен каңдылардан. 101 уламанын ичинде. Ошондо ошол жерде мен ага таарынычымды айтып, ал таарынып экөөбүз баягы биз эки мамлекетте жашап, бири-бирибизди жакшы билбей калганыбыз, мындан ары алакабызды чыңдасак кеңири болорун сүйлөшкөнбүз. Ошондо мен Кыргызстандан дагы буга кошумча бир нече адамдарды Кыргызстандын каңдыларынан кошууга татыктуу инсандар бар экенин айтканмын. Ошолордун биринчиси катары Көкжардын Каранай айылындагы жашап өткөн улуу аалым, дипломат Байдоолот Датка атабызды биринчи сунуш кылганмын. Байдоолот Датка атабыз азыркы белгилүү инсандар, ишмерлер Мераждин Зулпуев менен Алишер Сатыбалдиевдин түздөн-түз аталары болот туугандар. Экинчи академик эл баатыры Миталип Мамутовду сунуш кылгам мен. Себеби бул киши Бекболот ага эмки жолкусундагы чыгарам деди. Үчүнчү Өзгөндүн Каңдыбай айылында туулган, немистин аккордеонун алып келип кыргыздын менчиги кылып ийген Рыспай Абдыкадыровдай залкар оончуну даярдап тарбиялап чыгарган Мамат Оморовду сунуш кылганмын. Төртүнчү Лейлектин бабылда туулган чоң акын Турабай Жороевду айттым. Бешинчи ошол жердин колуна мына отурат алдыңыздарда төрага Шакир Ажыны сунуш кылганмын мен. Ошо Каңдынын 101 уламасынын тизмесинде. Ал киши макул болуп, документтердин материалдарын даярдап бересин деген. Ошол жерден ушу кишилерге айтып коеюн, эми Байдоолот Таткадан башкалары бериш керек мага. Анан азыр эми бул Каңдынын 101 уламасы китебинде Огузхандан баштап бардык улуу инстандар бар. Ушулардын ичинде мына Ал-Фараби, Каңды, Ал-Фараби, Махмут Кашкари, Муса Ал-Харезми, Ахмед Ал-Бируни, ушулардын сүрөттөрү бар. Булар ошол учурда дүйнөлүк эң чоң илимдерди өздөштүргөн адамдар болгон. Маселен мен бирөөнү эле айтып кетсем, мисалы Каңды Ахмед Бируни 973-жылы Хорезм шаарында туулган. Ал жылдарда Хорезм каңдылардын шаары болгон. Бируни исламдын ааламында жанган чолпон жылдыз гана эмес, бардык илимдерде ири аалым, акын, тарыхчы, математик, философ, этнограф, энциклопедист, фармацевт болгон. Ал чугулданбаган, аракеттенбеген илим болгон эмес экен. Көптөгөн илимдер менен катар исламдын мазхабтары туурасында 30дан ашык китеп жазган. Бируни ааламдын келүү борбордук жүйөсүн Коперниктен 500 жыл мурда жердин тоголоктугун, жердин тартылуу күчүнүн кубаттуулугун, бардык заттардын жерге карай тартылышын Галилей менен Ньютондон 600 жыл мурда далилдеп айткан. Ал тобунун башчысы Шамшы Абдырахмановго берелик. Келиңиз. Шамшы Абдырахманов аксакал, сиз сөзүңүздү уласаңыз, алапкалык туугандар барсыздарбы? Даяр болуп турсаңыздар деген ойду айткым келип турат. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, Каңды кадырлуу коноктор, Каңды урусунун 4-курултайына катышуучулары. Качеттүү Кадамжай жегесине куш келипсиздер. Бүгүн биз Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарынан туугандарды кабар алып келе деп, жүз көрүшүп келели деп келгениңиздер үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эми өзгөчө Каңды урусунун сыймыгы болгон кишилердин келүүсү биз үчүн өтө кубанычтуу. Мына академик Батыр абабыз, Казакстандан келген меймандар, Өзбекстандан келген меймандар, бүтүн Кыргызстандын булуң бурчунан келген меймандар, чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Эми өтө жакшы сөздөр айтылды. Биз дагы жана айтып кеткендей,
Bavul ordusuna Kadamca elinden çoğun salım koşuğuz deyip elimiz oşonu aytıp koy dediler, oşonu aytıp koyuştu, tuğra taptım. Bugün bana büt kelgen mimandar Hazreti Ali'ge barıp seyirip Kur'an okuşup gelişti. Yerde oturgan aksakaldarga biz de oşo yerden Hazreti Ali'nin suretini çürgön beleklerimiz var ele. Oşo beleklerdi bereli deyip tuğru taptık. Endi bardığınızlarga berүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болбоду. Эми ошол жерде бүгүн мына ушуну уюштуруп, колдон келишинче бир аз болсо дагы аракет кылдык окшойт. Ошол кызмат кылган балдардын атын атап койсом, кандай дейсиздер? Бу жерде көпчүлүк кызмат кылгандар Аби эке, Муктар эке, Эркин, Мырзакбар, Рыспай, Абдулла, Рахматулла эке, Абыдын эке, Бөрүбай эке, Тойчу эке, Мырзамамыт эке, Шамш эке, анан азма салым кошуп кечинде бекер мороженое, бекер сууларды элибизге жардам кылган Тилек, Жунус, Талант, Сайпи деген балдар бир аз жардам кылды эле. Менин сөзүмдүн акырында Бектуруш деген тууганыбыз каңдылардын немелерин изилдеп, китептерди жазып, бекер кызмат кылып жүрөт экен. Биз Кадамжа эли Бектурушка бир жорго белек кылып атабыз. Келиңиз. Анан кийин азыр берде отургандарга Hazreti Ali'nin немесин берип коелук. Белектерин, Анан дагы бир сунуш түшүп атат. Баяман Батырдын уулу Рамазов. Адилет келген экен, бир эки ооз сөз сүйлөп койсо, каршы болбосоңуздар керек. Адилет, кел. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап кетебиз. Биз бүгүн эрте келип кече майрамыбызга жетишпей калдык, бирок чын жүрөктөн ыраазымын. Биздин коом, аны коому гүлдөй берсин. Жылдан жылдан бизе көйүп, азыр айткан тарыхтарды угуп, бизге бир жаштарга бул чоң түрткү. Ошого дагы бир жолу куттуктайм. Чоң рахмат. Akın İdris geldi ele, bir iki oz kandılardı, gönlünde bir ırda bersem de otat. Adır emiş ol, bizde estafetanı Alabuka Aksı rayonun kandılarına tapşırıp koyuğa ruhsat edeceğinizler. Atanın kıyıp çıkan yerden biz, Ağolup'un batkan yerge yetken biz, bir okulu biriktik gece ağay, bir alanga tarkap bozup yetken biz, adamzata Selçuk Osman Atilla, Alp-Arabi Yasabini derge. Жолу саламатсыздарбы? Кадамжа району Жаллабатта каңдылардын кулат келди окшойт. Жаллабат Аксы Алабыка районуна каңдыларына тапшырып коюга уруксат этиңиздер. Рахмат. Урматтуу туугандар, мына Кыргызстандын бардык туугандарынан деп айтсак болот. Казакстандан, Өзбекстандан bir bordoş tuğanlarımız gelip bugün öntep 4. kurultaydı ziyintiktap oturup men bayağı Bistin çölkönün atından jana hiç kim süylöbey kaldı şoğa bir 2 minut vaktыңызды bölüp koysoňuzдар. Men birinci uşul Kadamjay jurtuna, Kadamjay'ın eline, Kadamjay'lık tuğanlarga şu keçeten belki kılıp atkan kızmatına, jalpı kanılarının atına razıçılık aytamın.
бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чындыгында Кыргызстандын бардык жери ыйык, бардык жери сонун, бирок ар кимдин өзүнүн туулуп өскөн жери бейиштейт. Мына Кадамжайда дагы жакшы жерлер бар экен, азыр үстү-үстү агаларыбыз, инилерибиз айтып кетти. Мен дагы бир нерсеге токтолоюн дегеним, şu Kandının tarixin Kamil ekemiz baş bolğon Bekturuş bizdin dosubuz, andan keyinki adamların Akberalı Mırza bulap gelatıpsız sizlerge çoğun rahmat, rahatsızlık bildiriyoruz. Birok dağı bir nerseni aytıp koyuş gerek, buna hazır o Karadaryadan Aksı Çölkömüne getken andılardın tarixini izildep cazavuz kavatırık. Buna Tölegon Kasımbek babamız okşop adaşıp ketmesinden bir adamdan, iki adamdan surap alıp durup onu kitapka yazıp koysa, oşol katаны el kılındap onday almay geledi de kıynalıp. Bunu aytayım degenim, 80-ci yılı men oşo can üylengende Joşoğlu'dan oşo Alimбек Tatkan'ın ruğunan kovuk yerinden kız alıp barıp büyüp olup barıp o şerde oturganda Musa Dışı okuyan bir ağazı var eken direktir mekteptin. Balam kayzor uzansın degende, kandırılmağın degende, uşul sözde aytkanda sileldin emeğe biztin ata-usta öldürgendir. Uşul oktu, men mına hazır 35 yıldan beri götörüp жүрген bolsam, hazır men aytayın degenim, oşo Karadaryadan getken kandılardagı oşo mümkün bolsa Alabukadan, Aksıdan, oşo bardık жерден surap sürüştürüp jok degende bir 10-15 adamdın emezinden tasıp olsundan giyin oşo kitap çıksa jakşı bolot dedi. Awabız balkim bir adamdan oşo Tölegöneke bir adamdan, iki adamdan boşurtup жазıp koydu. Bir süylem boldu. Bирок oşol azaptı kança adamlar, kança kandılar götörüp жүрүүдө. Oşol üçün oşo adaşpazak degen tilekti aytam. Эми мына бизге Kandının tuğsu tiyip atırı gelerki жылы ras ordu her bir aydın iyil ayının ayakı Cuma işemeyeceksen biz ne davatkan eken biz bunu kabul alabız. Nasip kılsa şu yerde oturgan bardığınızlardı. Anan keyimle Kazakistan'dan, Özbekistan'dan gelgen tuğanlarga aytadirek jildile bizden Kırgız kandılardı. Öçtü ölbesten Çin'e 100 bolbozu da bir 50 bolup gelip berseňizler. Bir sebebi adam gelet degendeyin o jerde oşonça adamı vara olup değerdanat başkagılar oşo biz dağı erten günde Kazakistan'dan, Özbekistan'dan geletiler dep elge jurtka bizdin janыбызda da urulaş kanattaş el jaşayt. Oşolorga aytıp koygondan keyin gelbey kalsa bayağı urudun eli öksüp kalat. Oşonu eske alıp oşo tolup gelip berseňizler. Anan şu bugünkü men sözümge oturgan bardık tuğandardı gelerki жылы 18-ci жылы oşo bizge Ulu Kandı elinin kurultayına çakırıp ketemin. Geliňizler. Anan emi bayağı simvoliki eme kuru bolsun. Kadamjayga bizdin de alıp kelgen içine belegiňiz barly. Şunu uyuşturucuga tapşırıp koyun. Var bolun. Rahmat. Bizlere jana tuğanыбыз aytkanday köp konoktordu kuttu gele. Büt elimiz konok baganda 20, 30, 40 adam derdanıp alıp konoktor kelbey kaldı. Oşonda keyingisi de bolbosun jana 100, 200 bolup kelseňizler büt elimiz kursan bolup kütüp alat. Jana biz aytkanday dagı bir söz aytty. Bu Kadamjaydın hakimi berdi oturup söyledi, söz söyledi. Bu Kadamjaydın hakimi Kandılardın jeyini, Kandılardın köye balası. Oşonu aytıp baştı, turu tattın. Rahmat. Biz menen munan işi jok, biri menen süйлöşüp uşaktaşkan konoktor bir yıl bolu görünböy sagınıp gelip birin-biri kucaktaşkan konoktor janatan alaksı oygo atıp uktagandar alыс ketip bizdin ukpagandar bir 20 minut ırdat berele çakırgandan aytkanga kelele Kangdurusunun ağalayın koğandarım suranıçınar buyruk menen barabar suranıştı buyruktay kabul alıp gelgen iki akınga nazar salıp karaňar. Şamike Mustatım menen janına gelip ırdap berele balamdan akın çıksın kalın elge jakın çıksın degenler. Şamike mırın baştap beret aldıga tökmölgün taştap beret beri alakançap koştu alangsızlar. Allah'tan gelgeni tuğanım oy söz söyledi öpkölüp Emnigedir 100 Kırgızga geyip gelet Handay sözdün ayda aytkarga şamaldasan hep gelet
Kağılayını tuğanım kazak borum gelet dep dastorkondur salındı. Emi bilmem maksutum kimdir cep kete doşun et cana oşur kamırdın Emin aytarım sözü başlayından aytar sözün aytaktayın. O vakit degen tar eken gökler senin aytbayın. Görkümdü uşul kalkımdı görkümdü kılıp maktayın. Atayın geldim tuğandır kantıvelen aytbayın. Kandı degen el bolat, kandı degen şunday sonun cer bolat. Aylananı karasan çındığından geygen bolat. Karap dursam tuğanlar çındığında cer büyük. Uşul cerdi cer degen kırgız degen el büyük. Ha bir ak düğüne yüzünde bugün baykap karasam oşa kandı degen el büyük. Emin kankende dağın tuğanlar bugün gelip turganlar ayavay göngül burgandar. Emin kaydağınan baştayla kantıvelen aytbayla. Ankeri bugün bul yerden akademik bir talip degen nababı son sözü söylep jatpayba. Batırı bolboy el bolboy, büyüğü bolboy cer bolboy. Ey degelen uşuru kandıga. Büt alamdan izlesen köpçülüğü teng bolboy. Bara versen izlesen dalaylar jerde gem bolboy. Kandının izlesen eger tarıktan ardayıma tavasın. Kandılardan izlesen Avrupa, Asya ülkesine şeyin barasın. Vengir degen eline, vengirlerden cerine bargan eken kandılar. Avrupa jarımın algan eken kandılar. Karap görsen tarıkta kalgan eken kandılar. Ayta versen egerde ayalamda düğünöge tirek bolgan kandılar. Bir gezden eski yerlerge jürek bolgan kandılar. Ayta versen tuğanlar tünök bolgan kandılar. Oşonduktan tuğanlar aytar sözüm köp bolsun. Jamanları çok bolsun. Uşul eldin dayıma göngülleri tok bolsun. Oçağında ot bolsun. Gelgen kurok köp bolsun. Tüylögönü bar bolsun. Düşman yolu tar bolsun. Geleceği gen bolsun. Kandı degen elimiz ayağlamga teng bolsun. Aytar sözüm uşunday. Kalpını bugün uçamın. Alatoğunun uşunday. Aytkan sözü taktasam. Bugünkü günde tuğanlar bolboy degen aytpasam. Eğankende bugün nırdayımın. Kandı degen kalkımız kıykırıp oldu çappasan. Emin bunday bir ağız burulu olayın. Buğulukbay sözdün tavayın aytbay kantip kalayın. Kandılardı taktagan, kandılardı maktagan. Ayalamda tuğandar, ayalamda tuğandar yaşın adam köp bolat. Oşolardın aytpasan köngürün senin tok bolat. Şakir degen nazını aytbay kantip alalı. Kağılayın tuğanlar Şakir menen amandaşıp alalı. Baykapında görgönde prezident bolup kalgan Turbayba. Oşonduktun içinen Şakir ağacını dağın ırdayla. Anın arvil sözlerin tıngdayla. Aylanayını Şakir'im senin çoğun ata buvalar kokonduk oşor kandıkta. Oşol yerde candagan katarından kalbagan. Jaman yolga jürbögen jakşı sözü söylegen. Oşonduktan urpakların ardayıma güldögen. Degelen oşol kokon kandıkta uşun yerden kıyın adam köp çıkan. Elim için dep çıkan, aytkan sözü yep çıkan. Oşonduktan tuğanlar kıska kısa aytkandan aldan arı barayın. Aytbaygan tıp kalayın, aradan bugün tavayın. Şağırdı bugün başkargan, talay cumuş satkargan. Bakıt degen inimiz konoktordun bağrına. Köngüldü bugün böldün be, ayava jardan verdin be, kandı olup geldin be. Emin ayta versem tuğanlar rayondu başkargan, razı cumuş satkargan. El içinde taşalgan, canibekte inime dağın aytam salamda. Bugünkü günde biz verdik uşunda yasıl balanda. Arada bugün olturgan, sözümenen dalay nerede tolturgan. Bek duruş degen bek duruş, başkaça bir balaken. Aytkan sözlerin ardayıma dağıneken. Bek duruş degen balanar, dalay dergen barıptır. Kandıdan kaval alıptır. Kandılar degen kiteptin oşol yazıp tağıptır. Kankende dağın bek duruş, el içinden bara ver, el içinde daima kandılardı tava ver. Kandığa kızmat var bolu var daima caga ver. Kızmatın senin köp bolup kandı degen elinden batalardın alaverir.
Emin ıdırısın bilimsen gezekti sağa bereyin. Oy kандай sözün var eken seni de uğup göreyim. Irdağınandan ırdağın sağa gezegimce bereyin. Аңшының чері жазылбайды, бұлқынты бүркіт салбаса. Ақындың чері жазылбайды, тамындай даңырдап албаса. Қаңдыларға мың рахмат, ақындардың ырдатып мінті уақытын арнаса. Мен ірімдің айты бүткічі, Гүлсін айда ежеміз үйіні кетіп қалбаса. Gülsünay menen umsunay, екі ömür büzdey mınaken екі akıngan emsinger. O ekine cem karaçın, erkeklerden екі ömür elüğünü tengsinger. Oy mına Gülsünayda ecemiz, general bolgon eken dep maqtanıp aytıp ketemiz. Mına kızmatın kılıp Kırgızga terdep bir turat çekeniz. Siz 5 minut sabır kılınız, gülüp turunuz. Handan giyin ekövüz restoranga getiriz. Halemi sol jagımda karasam oylonu ele baratam. 20 saat yol жүріп, тоқтамастан мол жүріп, Қазақтан келген бауырым, Қадамжайға келгенде күн шығып тұрат ауылым. Ой, мына 100 кишиге тең болады. Ой, Қазақтан келген бауырым, Қаңдыдан шыққан ел болады. Oy mına Kazak'tan gelgen bağırım, özünüzge can şörik im bulayın dep turam. Siz 100 kişiге teң bolsaz, men dağı mınan avulda 100 akınga buyursa teң bolayın dep turam. Kansedan alıstan gelgen konuğum, oy canıma gelse yakında kuvangan adam bolumun. Kaysıl jerde bolsun da aman bolgun, argaçan jaratkandan Allah'dan surangan adam bolumun. Emin aylanayın Kazak'tan gelip turgan konuğum, aman esen bir bolup canыңызды jölöyin. Ырым aytıp momintip can düynüңdü bayeke mırakatka bölöyin. Bирок saldың bı jeng aldың bı birinci karap göröyin. Oy bul Kazak'tan gelgen konuğum, Kаңдыдан çıkkan pendeve. Salganın ras göründü, son bıce munun tengeve. Birincin alıp karayın, görgülöçün ağayın. Oy bul görse 500 akça beriptir. Tenge kılbay akçasın son kotorup geliptir. Yirik akça verirseniz akındın tili şok bulut, atılıp jatkan ok bulut. O yirik akça veripsiz, akınдар biraz naglıyrak, akında zdaçı degen jok bulut. Kanseda tamaşan ayttım gülgüle, Kazak'tan gelgen Қаңдыны unutpay aytıp jürgüle. Kazak'tan gelgen konuğu jakşılap göngül bergile. Bирок kakşata vermey ergende, Alabukadan emki jıl 400 kişi gelgile. Halemi Çoton degen batırdın neveresi çıktı da, bir süylem aytıp bütelde kırışasın çıktı da. Al kişi süylep gep aytı, 6. klas okudum oşol boydon kaldım dep aytı. Oy sözün uktum malades, men sözün ukkan gezimde süyü tolu sezimde. Ayabastan çocukmun, men dele sizge okşos bolsun bolmokke. Men beker eleng 11 yılın okukun.
Келсе да заман деген өзгөрдүң, өзгөргөнүң көзгөрдү. Ошол жактан аз мынча туягырчың окшошу айтып өтөм сөздөрдү. Азыркы болгон заманда бузуктарга кошулуп бузулган өзү жаманда. Бир кезде туягырчы кеп айткан, билесиңер менен айткан. Ой урмат кылбай атасын, уулу кетет урумга. Кызмат кылбай энеге, кызың кетет Кырымга. Андай болгон жамандар эртеген эскерилет кылымга. Жамандык деген башыңда үйүлүп келип топтолот. Жакшы күндөр азайып башыңда бакыт жок болот. Алаңгыча мынаке абакем сүйлөп кеп айтат, мен сага бердим нормальный, мени нормальный макта деп айтат. Канседагың агатай келгениңе рахмат. Чотон батыр небере чебереси болом деп келгениңе рахмат. Бир тууган болуп Каңдыдан кетпегилең рактап. Ал эми туягырчы келейин, айтканын айтып берейин. Бир кезде туягырчың ырдаган, жамандык аббат эле көнө турган күн келет. Ааламды барып айланбай үйүңдө туруп экрандан көрө турган күн келет. Болбосо жакшылыктан, кызматтан кача турган күн келет. Жалкоолонуп төшөктө жата турган күн келет. Болбосо жамандардын ар кеше жөлөй турган күн болот. Күйөөгө чыкпай кыздарың үйүндө калып аралап төрөй турган күн болот. Ошондой жаман болтурат, ананда балдары чыгып баңгиленип болбогонду болтурат. Ошондой мына көрөгөт туягырчы болбосо, ныязырчың акындар кадам жайдын жеринен чыккан кезден эми мен ырдаганга акын бар. Анандагы Каңдылар, ой бир кезден ушундай болгон Каңдылар барбаган жерге жайланбайт. Бир кезде Каңдылар мына келмейинче хан тукуму шайланбайт. Ошондой болгон Каңдылар чогулуп мына келдиңер, бири-бириңе достуган колуңду сунуп бердиңер. Анда кармашкан ушул колуңар үзүлбөсүн ылайым. Кайгы муң азап башыңдан эч качанда Каңдылар күтүлбөсүн ылайым. Бакытыңды балдарың Кудайдан тилеп алганың, эртеге жолуң узатып бүтүндөсүн ылайым. Ал эми Каңдыларды баштаган Молдо Шакир ажыбыз бүгүн өзүңүз менен мактанам. Чогулуп бирге жүргүн деген сөзүңүз менен мактанам. Мөлтүр кара карагат көзүңүз менен мактанам. Улуугаң урмат деп айткан макалыңдан айланам. Ананда Шакир ажым маладес, периштелер ойногон кичине сакалыңдан айланам. Темиң ырдай берсең албеттен акындын ыры түгөнбөйт. Кээдең айтышка чыксам болбойт деп калыстар бизди жүгөндөйт. Кээдең айтышам деп эл менен алдыга кадам аттайсың. Калың элге жаксаң да кээде калыстарга жакпайсың. Бир сөздүң айтам эми мен, сөзүмдүң айтып болбосо алды көздөй теминем. Купулунаң эгерде толбосом да калыстын, толгон жакшы турбайбың ошол купулуна калыктын. Темиң айланайын Шамекем, экөөбүз менен ээрчишип жүргөн акын жан экен. Шамекем жүргөн жерлериң ушундай той топур күлкү шаң экен. Мынан экөөбүз бирге бар болуп, 100дөн ашкан чал болуп жүрө бериң астыда. Экөөбүз 2 мүнөт айткыча калың элдин жарымы ресторанга качты да. Андан узата бербей сөздөрдү, ушуну менен токтойлу. Калган каткан кептерди, келерки жылы буюрсаң ошол алабукада коскойлу. Argıma kattı çapkandan oy alışka dayım cügüröt. Argımaktı gölgönden ak kalpak elim süyünöt. Mınday dergen gelgende kim ekeni bilinet. Sana sözler tuğganlar gömülgü dayım bilinet. Dağanalar aytkangan u vakit degen jetbede. Canatan beri tuğganlar kandı, tuğganlar dalayların estede. Akınlar ırdap turganda güngö dağ büyük geçseden uşun derden getbede. Alıstan gelgen atalar, ağıleçen apalar. Ardayma elinde jakşılığı bar olup, culu olup jürölü. Kadırlı olup, kalkımda sulu olup jürölü.
Uzun sanat söylegen ulu bolup jirele, dağına sözlü söylegen sanat bolup jirele. Bizde irçi balları daima kanat bolup jirele, elge daim jaraşkan jamak bolup jirele. Kantkende dağın bağrımız ıntımak ömür sürele, bugünkü kuşunu jıyındı ıntımaktın jıyını dep bilele. Kantkende dağın Kırgızistan yerge biz ardayıma güldesin, gelgen oşal tuğganlar ıntımaktı söylesin. Arada uruğa bölüngen adamlar takır bolbosun, bar bolup daim Kırgızlar ıntımakta toylasın. Nevere varlar bar bolu var daima oynasın. Bugünkü günden yediris aytar sözün aytalbay, uşun derden köbüz argımaktı taptabay, uşun derden turabız eldi günge bugün aktabay, biraz ırdadık köp nerseni maktabay, oşonduktan tuğganlar bağırın bir de kavlalgıla bir önere jaktabay. Kantkende dağın kandı da uşun elinde, kandı degen urudan dalayları göveken, Bengirmenin Bolgardan kandılardı tavasın, aralay bastan egerde Türkiye'den barasın, egerde kandını Kazaklardan görösün, göngüldün oşolarının bölösün. Kazaktan oşol kandılar kandı tuğanından gelesin, Kırgızların kandılar oşol Kazakçaka barasın, Kazaktağı kandıdan kavardı dayım alasın. Emin Bekduruş degen candasım, Nazarbayıp kadimkin aconu kandıken dep kitevine cazasın. İzde versen egerden kanday kandılardın dalayların tavasın. Oşonduktan tuğganlar Kudayım özü koldasın, kandıdan çıkıp jaralgan Şakir menen Bekdur degen balasın. Kansedan alardın azırak gün götürü burdadır, kandılar üçün ırda sığanan kandılar koldu çabasın. Akındardın oğan dep gebir gör armanдар ketken jok. Ubağanda kalgan usul elimen egemen Kırgız yerime, kayradan ırda bereyin gülük atım temine. Mınan enelerim gelgende pensiyasından görsetpöy çöntөгümü bergende. Alardın aytpay koysam men akındık kedet şermende. Aylanayın eneler silerdin aytpay ketsem men, can düğünüm albette ketem girdeymin. Toy tozoktun kaysıl yerden ekenin çının aytsam bilbeymin. Enelerden aytkanın akılına kilalam, tamanından enenin beyiştegen bar ekenin danan aytıp bilalam. Andan aylanayın eneler büyüngdün için şangılgan, ümüttün otun jandırgan. Eneler bizde var bolsun usul enelerge can kurman. Haleme sol jagımdın jarımı ketip kaldı tiyakta. Bürok birden adam gozgolboy olturuşat biyakta. Men jaktın aytpay koysam men andan akınına uyakta. Oy mınan en başından üç erkek, oşonço cemaatка güç erkek. Mınana üç özünün bir özü, kılgan işin oң eken. Ek özünün de salmağı teң bolup bir ö çoң eken. Andan aylanayın kişiler, silerdin jaksın eken işiңер. Arkasından akçolup salıp kelgen Cumagül, pensiyasından bir belek alıp kelgen Cumagül. Cumagül'dey enemde ırdayın çingerimbe, akçoluk salsaz gözüme görünösüz gelindey. Aylanayın enekem aman esen bir bolup baktыбызга жүрgülü. Kuday vergen ömürde baktılığın ömür sürgülü. Örnöktü bolsun jaştarga ошол силер баштап жаткан үйгүлү. Kalemi sol jagımdan eneler, oy çepkenin giyip başına, görünüp gözgö tatına. Aytabı demek akın ataylap bisti gütkönдөй. Periştegen okşoşup büt barın asmandan jerge түшкөндөй. Oşondoy bolgon eneler agelecek jamınıp, kızmat kılıp mınake kandılarga kamınıp. Gelgenine rahmat, Akbatanın ak dilden bergenine rahmat. Akırında vayanıp birinin mınan artında getüydü tayağına tayanıp. Koldarın enin bulgalap, oyumdun ulan burmalap, aldı göstöy barasız. Susap ketsem içemde berki mınan enekem, koluna baklaskada suğun alasız. Kansedağın enekem, mına kandılardın toyundan köngür cıldız bolup janasız.
Andan akırında turgılan aytkan getti kılgıla. Ansız denen aç kaldı gemi barına restoranga cılgıla. Kuvanıp mından kaytkıla. Üyün örgü barganda kıykırıp alıp barınar kandıdan salam aytkıla. Alakan çapkandardın kollarından perişteler öp geçsin ilayım. Aybar aman kaytыңыздар, ey jurtқа salam aytыңыздар. Чоң рахмат. Ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын ысымы менен баштайбыз. Ассаламу алейкум. Каңды урусунун жыйынына келген меймандар, коноктор, туугандар, биз мына быйыл 4-ncü жолу ушул жыйынга чогулуп отурабыз. Ушул жыйынды баштап кызмат кылган бауылдык бир тууган абаларыбызга, андан кийинки кызмат кылып келип жаткан абаларыбызга бардыгына Алла разы болсун дейбиз. Мына иман, адеп, маданият, ахлек жылында Кудай буйрса ушундай жыйындар жакшылык жыйындар болуп атат. Биз өзүбүздүн каңды урубуз кайсы кылымдардан таркаган барын танып билип болдук. Эми мындан кийин, мындан ары Кудай буйрса каңды уруусу кайсы уруулар менен бириккен, кайсы урууларды ынтымакчылыкка, жакшылыкка чакырган, кайсы улуттардын башын бириктириштерине себепчи болгон, ошолорго Кудай буйрса басым жасаса дедик. Тарыхчыларыбыз, китепчилерибиз буйрса элибиз, журтубуз аман болсо, жакшылыкта болсо, келечегибиз жакшы болот дедик. Буйрса элибизге, журтубузга, ушул мамлекетибизге, жалпы ааламга Кудай буйрса Аллахтын жакшылыгы, мээрими жаасын иншалла. Биз Сузак районунан, Карадарыя айылынан, Тапанча Палбан каңдылардан, Баяман Баатыр каңдылардан, ошол туугандардан келдик. Биздин атыбыз Шакир ажы, мурунку палван иншалла. Baskan ayla жоқ, анаграмман ырдабайбыз, бизге микрофондон пайда жоқ. Ой, адам жайда жетишкен экен, микрофону жоқ, жанды ырдап. Анда бесе жанды ырдайлы. Анда едіріс ben başta vereyim. Havaldan ırıldı kalkından, ey akınдар gelip sayragan, arganda yırdın arnagan. Oy bugündegin ırgatkan uşu kandılardan aylanam. Oy sizge okşop men dagın iki жылы kandılardın kolundan tutup baylanam. Oy andan olturgula tınçırak, akınga gömül bursanar akındın ırıtınçıgat. Kimdegin gelip süylösün andan ek akın gete çimçılap. Oşenti ırdap turgandan ıdırıstın sözü kuş çıgat. Kuş çıkkanda tuğanlar işinden alın murş çıgat. Oşandıktan olturgla biraz tınçırak. Oy bugün tamak berip kandıdan algaç tamak açtan algıla mıntı as kazandı toyguzam. Irmenem mına gepmenel as kazandın артынан bugün baş kazandı toldurar. Ey İdris kömürüngdü böldün mü sol tarafta olturgan aksakaldırdı gördün mü? Emin oşol jakan baralı Kırgız el batırın bir tane aksakaldan kavar alalı.